yazi ngizengathi ngiyetshela social worker izolo manje bekunzima ukuthi akunikeze ama report nama remove ingane. Can you believe ukuthi ngiwathole Thursday? Ukhona benginikeza Thursday from Tuesday ngilwa ngithi mama ngicela ama report nama remove ngitshela ukuthi ngimkhumbuzele late ethi uzoya nge-following day. Mangifika ngibona ingane ngithola ingane le ewumfana inezitishe ekhanda ene bengingatshelwanga lutho ukuthi kwenziwe ingane limele. Ngiyabuza ingane ukuthi kwenzakaleni wena wanezitishe ekhanda ngoba ezitishe zakhona ngiziqaqele endlini. Uthi mama ngiye ngawa esikoleni wawela ku dustbin yabona ama dustbin amakhulu lawa alayishwa yama truck. Uthi ngeke ngaluza ibalance ngawela ku dustbin ngashayiseka ngesiphundi insimbi bingene phakathi ekhanda lakhe. Kungizwisa ukuhlungu ukuthi how come ukuthi umama angangitsheli into enjengale. How come ukuthi angangitsheli ukuthi ingane ilimele. What if ngoba lengane kushuthi kahlathi cishe yafa bekumele ukuthi ayibuyanga nako konke nje leyile besingahlalanga kahle. Lo muntu uyapressa uphusha ngamandla ufuna ukusondela empilweni yami. Ngithi ayibhuti mina ngeke ngikhone uyabona because isimo sami vele sibucayi njengamanje ngisizama ukulungisa impilo yami angeke ngikhone. Wabengitshela ukuthi ngidivosile and stuff engitshela ukuthi udivosile and stuff so yena ufuna unkosikazi. Ngithi mina ngonxa ukuthi ngicomplicated okwamanje ngisalungisa indaba yami nabantwana bami noNkulunkulu angikho ready for lo wathi okay sisi ngicela uba i-family friend ngithi okay is fine. Lo muntu lo bekane style sokuthi mangabe ezilezo sibona athi ucela ihug. Ihug inobungozi ngendlela esimanga. Athi ucela ihug mina bengenandaba bengekho aware uyabo ngingekho aware ukuthi okay ihug inobungozi but welcome to the Derby Show. Of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show, even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing as usual. I got my man James and my rights. I got my man Gada do one story at the time and one testimony at the time. Happy New Year, Thank you so much for everything that you guys have done to us. We're back to our studios, and we're back, James. Yeah, it feels good to be home, eh? It feels good to be home, eh? It feels good. I miss home. Happy New Year to everyone. Yeah, we are officially back. Officially back. Let's do it again. Let's do it again. But thank you so much. We hope you guys at home, you're safe. And thank you. May the Lord bless you. And we really appreciate your support, your help and everything. You're really very important to us as Chris Network. So thank you so much. Let's do it again. Yeah, let's get these testimonies and these stories out. Yeah. James, how are you on grace before we start? You know why we're on grace? We're on grace? Yeah, it can only be grace. I love it. Every time when we're on grace, I love it. We love it. Yeah. Ukandu saphumile. Yeah, uzobuya khona manje. Yeah, okay. Into encane nyana nje. Ehamba nokudla phakathi. Yeah. Izinto zenihamba nokudla. Yeah, you remember the episode that we did with my sister where we were asking people ukuthi sicela ba donate lande ingane zakhe zibuye zizela. There is a progress but also sizocela usizo ukuthi abantu okay izinto ziyayenzeka but kunezinto ezincane esizocela usizo futhi kuzo ingane zakhe ezu2 zikhona usezenzele esikoleni but ingane zakhe ezinye ezu2 akangakayitholi because angathi khamisana nezinto zokuthi kunama social worker so kumele abuyele aye ekhaya ayo check lezo zinto. So sizocela futhi bahlala ukuthi esicela nesisizo ukuthi sisakhona ukuthi cause ama up and down uma uyale kusekudini abantu ba donate siyabonga kakhulu then samnika imali ukuthi akhona ukuthi ahambe ayokwenza lezo zinto but manje inkinga ezinya akakhonanga cause ingane ezikuma social worker so ngathi kunepho kwakuvaliwe my sister. Yeah, bekuvaliwe kuphazamisa ama holidays. Mawe abekuvaliwe kuphazamisa ama holidays. Okay. Yes. So manje izemera ukuthi ubuyele futhi. Kumele ngibuyele futhi. Uthole futhi angazi uzoyenza kanjani James? Because manje angithi noma befone abafoneleki la kumele kolandwe ingane khona abafoneleki so sikumele aphinde futhi ahambe straight aye khona
So i-landline ayisebenzi at all. Yeah, bengangeni ngoDecember. But manje bengekayizami manje. Yeah, but ngoDecember ibingangeni. I think maybe by disconnect amabevala in case ukuthi inga yabo. But manje bengekayizami since sebevulile. Yeah. So ngizoyizama ukuthi ngiyifonele futhi. Awusicela usihighlight le story sokuthi nosisi useshonile. Yeah. Ekade kunguyade ebheka ingane. Yebo. So manje ingane akusena umuntu. Yebo. uJesu Kristu inkosi bazalwane ngiyanibingelela ngegama lomfeli wethu uJesu. Sibonga ukungena enyakeni omusha asikuhlakanipha kwethu nokuqonda kwethu kepha kungumusa kaJehova. Ngiyanibingelela e-studio bazalwane. Ngizama ukuchaza ngendaba yazwe izingane. Sisaku process yakhona. Ngiyile ngempela ekhaya ngathola ukuthi ama social worker avalile awafani nawala igoli since bewavulile cause mina nawo besiloko sixhumana ngoba kunezinye izingane vele bezila si under ama social worker wala egoli izobe ngazange ngazimeshina before because zona yonke into yazo ibilula. Then kwasho ukuthi manje kumele ngiye ngale mangifika ngale kwasholakala ukuthi ama office avaliwe ngathi mangibafonela ngalana ukuthi ngenze njani ngoba ama office avaliwe njengamanje but no angeke ukwazi ukucontinue wedwa because abantwana baka under I court order so kumele uhambe nama social worker ukuyofinyelela einganeni bathi ngcono ngivele ngibuye back so sizophinda futhi sizama ukuthi ngixhumane nawo futhi ngizwe ukuthi inamba ingabe siyangena yini ngoba ngalesa sikhathi I think bebe disconnectile ibingangeni i-landline yabo ngoba nginayo. Another thing ngizocela ukuyixwayisa kunesimo engizocela ukusidlulisa ngeingane lezi. Beziku foster parent ingane lezi ngihlukumezekile bazalwane. Ingane lezi ngizilandile last year ngoDecember baye bangifonela ukuthi ngilande sihlanga sijwayele ukuhlangana halfway nomama lo obehlala nazo ingane eJabulani Mall. Lelanga ngiyoyilanda ingane umama bekangekho sangafuna ukuba khona and then mangifika ngibona ingane ngithola ingane le umfana inezitishe ekhanda ene bengingatshelwanga lutho ukuthi kwenze ingane limele. Ngiyabuza ingane ukuthi kwenzakaleni wena wanezitishe ekhanda ngoba ezitishe zakhona ngiziqaqele endlini. Uthi mama ngeke ngawa esikoleni wawela ku dustbin yabona ama dustbin amakhulu lawa alayishwa ama truck. Uthi ngeke ngaluza ibalance ngawela ku dustbin ngashayiseka ngesiphundi insimbi bingene phakathi ekhanda lakhe. Kungizwisa ukuhlungu ukuthi how come ukuthi umama angangitsheli into enjengalena. How come ukuthi angangitshela ukuthi ingane limele what if ngoba lengane kusho ukuthi kahle athi cishe yafa bekumele ukuthi ayibuyanga kumina. Ingane zethu zidlule ebunzimeni into engizoyicela kubazali abanezingane ezikuma social workers it doesn't matter ukuthi isimo ababhekene naso sinjani ngicela balungisa isimo sabo basheshe balanda izingane ngoba izingane zethu azihlalanga kahle la zihleli khona because izingane lezi mazixoxa into eyenzakalayo laphana nobunzima ebezibhekana nabo nako konke nje bezidlula kuko like bezihlukumezekile bezingahlalanga kahle. Another thing njengamanje ngikuyimpi the whole week ngenza ama up and down silwela imali ye grant nomama lo oyi foster parent lo mama uhamba ngemoto enzima hayi lo mama lona udle imali yeingane khona manje ngoJanuary imali yeingane mayingene usocial worker wamfonela wathi uyacela because of salinde i-court order angikwazi ukuapply i-court order ingekaphumi so ngoba imali sizongena ucela ukuthi ayihole anginikeze imali yeingane lo muntu uhola malini uhola 2.3 something ngoba uyifoster kufana negrant 550 umntwana oyi1 yazi lo mama wenzeni ithi imali mayingena wasenda i550 yomntwana oyedwa wegrant i1.8 yonke uyidlile yeingane mangithi ngiyambuza nginama voice note wakhe lapha yana ezama ukuchaza ukuthi usocial worker ube wrong bengamelanga ngitshela iqiniso ukuthi uhola malini bengamelanga ngitshele like kuningi i-voice note ikhona lapha efonini ngicela lethi phone boy ngicela lethi phone lapha kune voice note yazi ngize ngakutshela i-social worker izolo manje bekunzima ukuthi anginikeze ama report nama remove ingane. Can you believe ukuthi ngiwathole Thursday ukhona benginikeza Thursday from Tuesday ngiyilwa ngithi mama ngicela ama report nama remove ngitshela ukuthi ngimkhumbuze late ethi uzoya nge-following day. Thank you. Ethi uzoya nge-following day
ukuya esikoleni angitshela ukuthi esikoleni kunenkinga kanti all along uyazi ukuthi yena uphushe agenda ukuthi imali iphinde ingene kuye again. Izolo ukhona bengiya mina eSASSA mangifika eSASSA bathi sisi angeke sikwazi ukuyikhansela already imali izongena kulo mama again. This mama lona no my sister even this month izongena. Yes izongena kuye again uyayidla nayi ivoice note yakhona kazi noma ngayivula yini manje. Ngithi sikhulume yazi ifoni ingcono mangifuna la spot. Ngithi mina u-social work ukutshele wrong ngoba wena awuholela abantwana imali ye-foster uholela abantwana imali ye-grant so you cannot get imali ye-foster uyabona noma uyobabhalisa khona manje ubabhalisa uyothola 560 is it 560 years uyothola 560 uyabona ngoba wena you are the parent yabo mina I'm a foster parent uyabona so ngizomfonela naye ulungile ngoba uphosisile ngempela uyabona uphosisile and ulungile ungitshele in the middle of the month uyabona ungitshele in the middle of the month abantwana yakhumbula baze nawe buwe in the middle of the month yabacela ukuvala ikweli uyabona so bese kukhona izinto besinihlelile nami uyabona njengoba sekujwayelekile ukuthi every month ngiyenza so nginama loan ama debit orders uyayibona lento le so ngizomfonela ngimtshele ukuthi uphosisile ukuthi akutshele ukuthi uzothola imali ye-foster while umele uthola imali yabantwana ye-grant angazi why akhuluma kanjalo uyayibona. Number 2 mangithi khona manje njengoba ngikuthumela so in the morning ingene ekseni ebusuku I think ilele ekseni ama-dudu ayathatha the way athatha ngakhona the way ngihlele ngakhona so ngithi kusala le i-5 bengithi ngifaka 5-6 ayifuni ngafaka 550 uyabona so but ngizomfonela sanda sami ngizomfonela ngimtshele uyabona because ungitshele ulate ngabe nje uvele ecancel uyabona so azange ikhansele then bengeke itholakale efonini mabadebita so hayi ukuthi angifuni ukuthumela but amadebito ajwayelekile ukuthi ngihlela izinto zami ukuthi ngenza kanjani uyayibona lento lo yeah shafathi ngizomfonela naye. But wenza kanjani ama-debit order ngemali ey'ngane? Exactly. Another thing into engiyifind out ilizolo eSASSA bathi hayibo lo muntu ubaholela kanjani abantwana i-foster cause wena uyaphila abantwana baholela i-foster abantwana abazali abashonile uhola kanjani imali yabantwana i-foster cause wena uyaphila ngithi mina angazi ngize ngabatshela izolo ngithi yazini ngizoyovula i-case mina ngizoya e-family court ngiyovula i-case yokuthi umama udla imali yabantwana kusho ukuthi kahle imali yabantwana ayiwenzi umsebenzi because labantwana laba mabebuya kimi babuya bengenama underwears bengibathengela ama-underwears ngo-October babuya bengenama underwears begqoka nje amabhruku kuphela kungena next kwenzakalani uthi mama uthi masishare nalabo abanye abantwana abafikile because kunabanye abantwana abafike ngo-August be replace labo because laba already bebesebazi ukuthi bayabuya already ngithi andiqoka ngomunye next week yo yazi kuningi okwenzakalayo bhuti wami kuningi kakhulu ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angathi angathatha abazali even abazalwane abanawo amandla ukuthi bakhona ukuadopta lezi ingane lezi Nkosi yami zihlukumezekile la zihlala khona. Enye into bengizocela futhi ukuyidlulisa isixwayiso futhi yazi kune devil worshipper iye yangihlasela kakhulu kuwo lo nyaka njengoba ngeke ngaqala ukukhipha ama video from last year ngo March lapho ngangiyocela khona usizo kune video engayikhipha lapho loyo muntu loyo wathola inamba yami through that video lo muntu lona mayethola inamba yami uyangifonela uyasho ukuthi hayi mina ngubani ngihlala kuphi ngihlala eDeepkloof zone 2 but akahlali uzalwa khona kubo kuseDeepkloof but yena uhlala kuma townhouse le ngazi sakhumbula indawo yakho ukuthi wayithi kukuphi wathi ngingakhona yini ukubona sisi ngithathwe istory seyingane zakho mangithathwe istory seyingane zakho ngizocela ukuthi ngizosiza singakhona ukuhlangana yini ngathi ayibhuda kunankinga ungafika ke mina nginankinga ke lapha emkhukhwini hayi wafika ngefika ngempela udrive imoto wapaka emva komkhukhu vele umkhukhu uflathela umgwaqo vele lapha la ngihlala khona lo muntu lona yazi ufike wangitshela ukuthi uthintwe istory seyingane zami so ufisa ukusiza but ucela ukuthi angasizi ahambe ucela ukuba yi-family friend mayecela ukuba yi-family friend ngathi mina akunankinga ngakhuluma nendodana yami ngihlala ne-firstborn yami ena 21 years ngathi ngizokhuluma nendodana yami ngizwe ukuthi uthini ngalolu daba uyabo
ngabe sengikhuluma nentodana yami athi akunankinga mangabe ufuna ukusiza ngoba ufuna ukucathulisana nathi until sibe right uyabona ngangabi nankinga naleyo nto leyo waqhubeka wathi lo muntu lona uzocela ukunikela nge5,000 but akanayo esandleni njengamanje ulindele ukuthi uzothola imali month end then abe senginikeza ngathi mina okay akunankinga bhuti alright sithole vele sisesimene esingekho right ngoba wasishintshela umnyango wasifakela umnyango wasinikeza ihasi kasingenayo even ihasi istove sokupheka wasinikeza ihasi u9 kg nestove sakhona esi2 plate ukuze sikwazi ukupheka okay sisabheke lokho lo muntu sekaqala manje uyangi-approach ngiyamtshela ukuthi ayi mina bhuti ngisindisiwe uthi nami ngisindisiwe ngithi mina lami ivangeli ngalamukela livuma ukuthi ngijoli mina ngithandani ngiphila ubungcwele futhi athi okay sisakunankinga ngakhona yini ukuvakasha esontweni lakho ngathi mina ayanginankinga ukuthi uvakashe esontweni but wasathi sahlelela ukuthi umuntu ozovakasha angazi ukuthi kwaphazamisana ukuthi angavakashi yaphela inyanga njengoba bethembisile yangenzeki lento bekathe ubethembisa ukuthi uzodonate ngakho weza ke imephethe inqaba yamaphepha mayeze phethe inqaba yamaphepha uphetha amaphepha abonisa ukuthi uthengise umhlaba uyasho ukuthi ngidayisa umhlaba sisi ngidayisa umhlaba ngilindeleni labo abantu abazothenga umhlaba ukuthi basani uyabona ukuthi weya malini wangibonisa everything and ngiyabona ukuthi okay labantu abazothenga umhlaba lo weya million lo mhlaba lo mayecheka ungibethele wonke ama document nawo amaloya uthi uyabona amaloya athe mayecheka athola ukuthi lo mhlaba lona i-value yawo ibiza 11 million but mina ngithe mangingathola i-million ngizoba right abesethi ke lamaphepha lawo uyabona nama conversation wangibonisa nama conversation walabantu abazosayina abazothenga umhlaba mangithi ngiyawabheka ama conversation lawa ayabonakala ukuthi ke amabhulu labantu laba ilanguage yabo baya mix isilungu baya mixa ne Afrikaans ngithi okay ngisalindile kunjalo lo muntu uya pressure uphusha ngamandla ufuna ukusondela empilweni yami ngithi hayi bhuti mina ngeke ngikhone uyabona because isimo sami vele sibucayi njengamanje ngisazama ukulungisa impilo yami angeke ngikhone wabe ngitshela ukuthi yena udivorceile and stuff engitshela ukuthi udivorceile and stuff so yena ufuna unkosikazi ngithi hayi mina ngonxa ukuthi ngicomplicated okwamanje ngisalungisa indaba yami nabantwana bami noNkulunkulu angekho ready for lo kwathi okay sisi ngicela uba i-family friend ke ngithi okay is fine lo muntu lo bekane style sokuthi mangabe ezilezo sibona athi ucela ihug inobungozi ngendlela esimanga athi ucela ihug mina bengenandaba bengekho aware uyabo ngingekho aware ukuthi okay ihug inobungozi but there was something ibingitshela kimi lo muntu maye wangihaga ukuthi khona into engekho right there's a feeling ebengiyifeel ukuthi kukhona into wrong ngathi kunento esisukayo kimi yebo okay kwafika lapho sengimtshela uNkulunkulu wangibonisa ivision engibonisa ivision ngomuntu ukuthi uyambona lo muntu lo mangaba umhaga ngimbona lo muntu engathi umuntu ugqoke impahla zakhe but ngimbona impahla zakhe seziyashintsha zibamnyama sebamnyama uthi kwangathi kunezwe likhuluma kimi ukuthi uyambona lo muntu seshintshile semnyama kanje mayekhaga uyakungcolisa so indaba yehug yekela ihug ngathi kanti ihug inobungozi ngase ngiyamtshela ngithi mina kuye angeke ngisakhona ukukunikeza ihug but because I understand ukuthi ihug yani vele ihug vele inomthelelo ukuthi ngicina ukudevelop ama feelings because mani hug aniyathathana mina inkolo yami vele ayivumi wakwata wa-acting ngathi uyi-victim uthi kanti yini wrong ngehug uyabona umuntu umbona ukuthi lo muntu ukwatile ngathi khona into eserious but akabonisi lo muntu uza kimi uyaprofeta bazalwane ama-devil worshippers ayaprofeta they can see mayefika kimi ufika ungiprofeta ngeingane zami lezi ezisekhaya and uprofeta into engiyaziyo ukuthi ingane zami bazenzeni ungitshela yonke into ukuthi ingane zakho whatever abayenzile bayifaka egazini bazama ukuyifaka egazini but if leyo umfana ayikhoni lezi zinto lezi ukungena igazi lakhe lengane yami leyo umfana lifana nelami alizamukeli lezi zinto zokungcola abazenzayo kuyo lencane vele bayikhonile already bayayisebenzisa emkhathini she is very weak we understand uyazi ama-devil worshippers enye yezinto eyenza ukuthi abantu bakwazi ukuthi babakholwe kalula umuntu eze kuwe ngesiprofeto akutshela izinto ozaziyo eziyinkinga kuwena owazi ukuthi hayi mani lo muntu uyazi kanjani into enje ube usuyamtrust uyitshela ukuthi hayi kusho ukuthi lo muntu ngempela uthunywe uNkulunkulu kanti akathunywanga uNkulunkulu kwaqhubeka yaphela enye inyanga futhi still i-5,000 ayikho because yena uphushela ukuthi asondele kimi ene mina ngimpushela kude whatever azanayo kimi ethi uzama ukungi-approacha ngayo ngiyayirejecta wangiduba ngoJune sangakhulumisana engangi-WhatsApp sangakhulumisana I think kwathi July
July, August, I think ngabo September, ngo-September. Ngo-September lo bhuti lona uyangi-WhatsApp after isikhathi eside. Maye ngi-WhatsApp lo bhuti uthi ungamangali masishayisana ebar mall. Ngizobe ngibhizi ngiseSoweto kushone uma. Hawu. Ngibe sengibuza mina ukuthi kube kwenze njani kuma wakho athi uma wami uyewaphathwa ikhanda washona. Ngithi okay. Ngingabi nankinga ngazi futhi nokuthi ngitshela ukuthi ngenzeni mina. Alright, it's fine. Kuthengela ngalomncwabe yongcwaba uma wakhe. Wasend message kimi ngangiyodayise Alexander athi kimi ngicela ukuthi ukudla lokusela emncwabeni ngikulethe lapha igrocery for sure niyayidinga. Ngithi mina okay, it's fine. Ayilethe ngempela igrocery. Maka ayiletha le grocery le sithe sisabhizi sithula igrocery uyayehlisa ebhuthini igrocery inyama efrayiwe evuthiwe nokungavuthwanga uhlanganisile nje uyathula ngiloko ngithutha ngifaka endlini. Mangifaka endlini abe sezokhipha igown egcineni. Igown igoqiwe le gown le njengoba igoqiwe uyayivula mayayivula ine plastic eligcwele amakhandlela ayizinqamu but Chris ezilayitiwe zingaka zilayitiwe zonke izinqamu zakhona zashiwa half kukhona nama colors phakathi. Njengoba kukhona nama colors phakathi uyabona ukuthi ngibhizi ngiyathutha anginakanga ubesethi kimi bamba nawo amakhandlela maybe uzowadinga as umuntu ohlala la kungena gas ngithi cha angiwadingi wayengithembise ilight before ngagcina ngizithengela mina engasanginikazanga leyo light leyo. Ngithi mina hayi angeke ngiwadinga amakhandlela okwenzani athi hayi ungacabanga ukuthi bengenza ama rituals. Ngithi why kumele uzucabanga ukuthi mina ngizocabanga ukuthi wena bowenza ama rituals mabe kwenze njani hayi lamakhandlela lawa angithi uyabona manje nje kuba bekushoniwe ngazibuza ukuthi kanjani because makushoniwe kulayita ikhandlela elilodwa. Makushoniwe kulayita ikhandlela elilodwa malicisha kulayitwe elinye. Akwenze kube khona ilandlela ikhandlela elicishwa lizinqamu ene lawa aza nawo maningi agcwele iplastic ayizinqamu ngazi ukuthi bekulayitwe kuyigroup yabantu ene kukhona nama colors phakathi. Ngithe ngisamangazwe yiloko kwangathi uyangiforce ukuthi ayiwathathe ke uzobona ukuthi wenza kanjani ngabe ngimphusha ngithi angiwafuni mina lamakhandlela lawo. Okay, isifani wahamba. Engiyabona ukuthi there was a plan ukuthi lo muntu mayamkela lamakhandlela ewalighter ula ezokhona ukuthi ama satanist lawa I don't know what is going on emkhathini azosebenza khona ezokhona ukuperforma lento yabo. After that kuvikela izayo lo bhuti abesethi ngoba uyangisendela futhi uthi okay ngizokulethela ama veg this week because sizogeza amafoshola ngizima bekushona yokugezwa amafoshola. Ngithi mina ayakunankinga. Lo bhuti lona ngimbona sevele semisile imoto. Mayemisile imoto la ngemumva kanti ngalelo langa lelo ungithola ngilambile ngangibuya eAlexander ngilambile ngazange ngidle langa lonke. Ungithola ngilambile ngisayibuza ukuthi ngizofika ngidleni lezi ingane sezikhona ke bezikhona. Ngifika ingane zilele phezulu kompete nobhuti wazolele phezulu kompete vela kuphekiwe endlini ngithi ishingene ngilambile. Athi uyabona ukuthi ngiyakusensa ukuthi ulambile nasi isikhafu uza uphethe isikhafutina but Chris sepapa elishisayo nebeef iphekiwe enu yazi lo muntu ukuthi ngihlala ngena gas obviously ngizokudla manje kusashisa ibeef phela izonquma. Ngithe mangithatha lokudla esehambile lo muntu kwanento ukuthi ungakudli lokudla lokho ngakubeka lapha yana ngavuka ekseni ngakuchitha. Guess what, it was Saturday angithi Sunday kanti kuzovuka kushona ukhazini wakhe esontweni bekumele ukuthi kulale kushone mina ngithi ufailile ukungithola. So njengoba engangitholanga kwathiwa makeze nokudla ngikudlanga ngalela njengoba ngivuka ngichithe ekseni kanti kuzoshona ukhazini wakhe esontweni maye ngixoxela uthi awusangicheck nokungichecka ngithi hawu awusangicheck nokungichecka since ngisuka kuwe ngithi ngizokuchecka for ini. Uthi uyazi ukuthi mangisuka kuwe lapha yana nge following day esontweni ufike kwashona ukhazini wami ngithi ushone kanjani uthi uvele wawe esontweni wathula. Ngizoxwayisa abantu eMzansi sixakekile yebo sixakekile kodwa kumele siqaphele ukuthi sicela kuphi usizo siqaphele abantu abeza kithi. Enye into bazalwane esivikelayo abantu abangayifuni iholiness ubungcwele lobe sihlale sishukumanyezwa ngabo everyday buyamvikela umuntu. uNkulunkulu akasho ukuthi masiphile ubungcwele ngoba izithutha. uNkulunkulu uthi masiphile ubungcwele ngoba uyazi ubungozi esibhekana nabo, especially thina abantu besifazana. I know nabantu besilisa bakhona abachaphazelekayo kuloko, but abantu besifazane sitholakala kalula through ucansi. Ama devil worshippers mayesifuna vele abantu abaningi beza through I relationship, umuntu afika approach ephethe yonke into oyidingayo. Uthola ukuthi ukusesimeni ngaleso sikhathi esifuna ukuthi wena ukuthi ungabi na chance ukuthi wali into azobe ekutshela yona ngoba ephethe yonke lento oyidingayo.
Ngicela ukuthi abantu baqaphele kakhulu ngoba ama-devil worshippers sikhonza nawe emabandleni. uNkulunkulu akasekho emabandleni. uSathane wathumbile amabandla kaNkulunkulu, asakhona even ukubona ama-devil worshippers sikhonza nawo. My sister. Okay my sister, into engifuna ukuyibuza enye ukuthi angithi lezi ezokuthi ingane sezi-right nesikole. Ngizitholele isikole. I-uniform right? Yebo ngizithengelile noma ingekapheleli kodwa ngizithengelile i-grey and white. Icathilo banazo? Yebo ngizithengile. Okay, so ingane eshodayo ezo-2 manje. Lezi ezo-2 manje. Ezo-2 mayifika nazo idinga i-uniform idinge Yes. So nihlala emkhukhwini oyi-1? Yes. Sihlala emkhukhwini oyi-1. Umkhukhu mkhulu? 2 room. Oh, 2 room. But uyi-1 room vele enkulu, just siubiza nge-2 room ngenxa ukuthi ubukhulu bawo. Angithi kuba khona le amazozo amancane. Kodwa wona nje mkhulunyana. Manje phela uma le ngane umazizwa senizoba ngakho Soba u5 because first born yona ihlala kowayo. Oh, okay. So nizoba u5. So okay. Right now yini into okhala ngayo kakhulu? Into engikhala ngayo kakhulu bhuti wami ngidinga ukuphuthuma ngiyoqala iprocess yalezi ingane that side. Into engishisa kakhulu because ingane zami azikho right la sikhona. Mangaba bekuhlukumezeka lezi bengicabanga ukuthi izingcono zisafe zila elokushini ziseduze kwami ngizibona each and every term makuvalwa izikolo kodwa bezingekho right. So angikho right. Into engiyicela kakhulu ukuthi ngiyacela abazalwane nabantu emzansi bangisize ngikwazi ukwenza ama up and down for lezi ingane ezisekhaya. Futhi sekuzobalula manje ngoba udadewethu ushonile. Oyena muntu okuyeni oyenza isivumelwano necourt ngeingane, which means icala lisekwa ayisekho into esezoxoxwa. Ama social worker sezoye ecourt eseyotshela umagistrate ukuthi umuntu owayebegcine ingane useshonile, so umama oyingane uthatha izingane zakhe kuphela bheki. But bazoxhumana nalawa ala sebezo-emailela nabona anything else ezobe zifuna ukuthi ezinjengamaphepha bazo-emailela nabona basendelane bona. Mina ngizozithola through laba balana through ama-emails. No, sister yezwakala. So mbukela lapha emakhaya into esicela manje usisi na donate samnika imali, but manje why uma yalaphana iphinde uma yalaphana uhambe into engekho because kuvaliwe ayikho na into atezoyenze bengazi wayehamba ngelento ukuthi nami ngifuna izingane zami. Mayifika laphana ufica kuvaliwe wabuye. So ukusuka la eCape Town konje manje 700 Eastern Cape, not Cape Town. Yeah. So siyacela futhi ukuthi laba banamandla sicela basize aphinda abuyele iprocess iprocess iqhubeke because manje ukuthi uye just ukuthi ukhulume nama social worker. Yes, kumele finalize izinto nama social workers. Ngeke ngibuye ngenanto esiyenzile mangifika that side ama social worker lawa ngale ngwanika inamba immediately afonele lawa ala. Baxhumane nawo ukuthi hayi bezoconfirma lapho ukuthi umama wabantwana siyamaza ngithi bona bangazi baconfirm ukuthi umama wabantwana siyamaza indawo ahlala kuyo siyibonile everything else anything else abazoyifuna bakwazi ukubathumelela because khona nama report wasePitori akule ama social worker ala abazowadinga bona that side. Okay, we understand. So then from there sizokwazi ukuthi kuhambe nama social worker siyolanda lezi ingane lezi ezikekhaya. Yes, ngoba vele umuntu ebezikuye oyena umthetho ubuvumelane naye akasekho. No, my sister, I think clean. Clean and siyabonga ukuthi uzositshela ungasho ukuthi hayi banginike imali then so ya disappear uzos update. Then siyabonga ukuthi uzos update ukuthi kwenzakalani. Although sisacela futhi ukuthi abantu emakhaya sicela bephinde besisize uphinde futhi ubuyele because mawuya lapha I think like uzophinde futhi ubuye nezingane. Yeah, 2.8 mangaba ngizobuya nezingane same time. Mangiya ngizobuya nezingane 2.8 mangicount ama 7 mangibuya nazo immediately. So so lesa kusendela yona vele yayinela but ngokuthi nakho uhambile amahala kumele uphinde futhi ubuye nawe futhi kunezingane ezinye ezilambile ekhaya ngesi enye imali kumele uthenge ukudla ngesithi hey bambelo manje sekumele kube transport uyabo nawe bekumele uKhisimusi futhi nazi ingane ezinye ilandile at least zikhona. So siyacela ukuthi sicela futhi
uma usekhaya njengamanje mawunakho okuncane sicela iphinde futhi nesisize ushithi 2.8 yebo bhuti yeah nathi sizozama makuphela inyanga khona okuncane sokufaka ngengithini because nathi siphila ngama donation so nathi khona but by month end sizozama something yeah so sicela nabantu abasekhaya ukuthi basisize nathi siyi-podcast sizozama ukuthi kube khona esikufakayo okuncane ukuthi at least uphinde futhi uye sibone ukuthi i-process ihamba kanjani but siyabonga kakhulu my sister you very honest even noma ngusendele imali uyang-update ngayo yonke into leyo nto leyo i-like inhle yebo bhuti yabo so that's why ngivumelana ukuthi ubuye showing because yonke into yenza nge-honest so lokho siyak-appreciate that's why nami ngifuna ukubona usizakele futhi ube ney'ngane zakho because yonke into masiyenza uyenza ngendlela e-right yabo so siyacela emakhaya but I promise something will happen we just trust God but nathi siyi-podcast as a podcast we'll see but sizobona mama kuphela inyanga ukuthi nathi senza kanjani yeah but nabantu emakhaya siyacela ukuthi basilekelele sizobona ukuthi senza kanjani futhi ngiyabonga okay no siyabonga kakhulu ke my sister sizobonana futhi soon yebo bhuti ingane one day izobe ihamba la e-studio ungakhathazeki ne asibonge okay thank you sisona thank you James are you out or what we out